Rero bakunze Samuzote mbanje kubasubiza nizera ko meze neza. Bibutsa ukanda subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru kugiye. Rero ngira inshuti Ezekiel uzwi ku izina nka Mpano y'Imana yafunzwe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ngira inshuti Ezekiel uzwi nka Mpano y'Imana ku mbuga nkoranyambaga yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha byo gusambanya ku gahato no kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Ngira inshuti usanzwe gukoresha urubuga rwa YouTube akaba yavugaga ko atubura amafaranga. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yatangaje ko ngira inshuti Ezekiel umuyobozi w'umuyoboro wa YouTube yitwa Mpano y'Imana akekwaho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no kwihesha ikintu cy'undi mu buriganya. Dr. Murangira yasobanuye ko ngira inshuti yatawe muri yombi ku itariki 27 Ukwakira 2024. Yagize ati nibyo koko yatawe muri yombi, kuri ubu afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe dosiye ye igikorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ngira inshuti Ezekiel yari amaze igihe anakurikiranwaho gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga nk'uko byagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry. Umuvugizi wa RIB yaboneyeho gutanga ubutumwa ku bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda gukoreraho ibyaha kuko bazajya bakurikiranwa n'amategeko. Umuvugizi wa RIB avuga ko ubuyobozi butazareberera abakoresha nabi imbuga nkoranyambaga bakora ibyaha. Ati abakoresha imbuga nkoranyambaga nabi twabagira inama yo kubireka kuko ubuyobozi buzareberera uwo ari we wese ukora ibyaha yifashishije imbuga nkoranyambaga. Uwabishobora yazibyaza umusaruro aho kuzikoresha ibyaha. Rero ngo akaba ari umuntu wari usanzwe uzwi ku izina nka Mpano y'Imana watuburaga amafaranga akaba yatawe muri yombi akurikiranwaho gusambanya umuntu no gufata ibintu by'umuntu ku buriganya atabiherewe uburenganzira. Akam kwagiza ku cya Samuzote mbutsa kugeza kanda subscribe, like, share na comment yakoze kubarana kuri kugiye.